urifuza perime hera kuri provisoire usura urubuga rwacu kwihugura akadomorwa hanyuma ukora ibizamini byose wifuza ihugure nk'umusirimu. Reka tuguhe ikaze mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Turi tariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2024 na makuru agizwe muri kano kanya, aho ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116. None tariki 16 Kanama 2024 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abagize guverinoma n'abandi bayobozi mu buryo bukurikira. Abaminisitiri harimo uwa mbere witwa Madamu Judith Uwizeye, ni minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika. Madamu Ines Mpambara ni minisitiri muri Primature. Bwana Yusufu Mulangwa ni minisitiri w'imari n'igenamigambi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Dr Emmanuel Ugirashebuja ni minisitiri w'ubutabera intumwa nkuru ya leta. Bwana Juvenal Marizamunda ni minisitiri w'ingabo. Madamu Konsole Uwimana ni minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango. Dr Vincent Biruta ni minisitiri w'umutekano mu gihugu. Bwana Jean Claude Musabyimana ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Dr Jimmy Gasore ni minisitiri w'ibikorwa remezo. Madamu Paula Ingabire ni minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation. Bwana Gaspard Twagirayezu ni minisitiri w'uburezi. Dr Jean Damascene Bizimana minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Dr Ildefonse Musafiri ni minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Dr Sabin Nsanzimana minisitiri w'ubuzima. Ambasaderi Christine Nkurikiyinka ni minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Bwana Prudence Sebahizi ni minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Dr Valentine Uwamariya minisitiri w'ibidukikije. Naho Major General Retired Albert Murasira minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi. Bwana Richard Nyirishema ni minisitiri wa siporo. Dr Jean Nepo Abdallah utuma twishima ni minisitiri w'urubyiruko n'ubuhanzi. Naho dukomeje kuri aya makuru n'ubundi, abanyamabanga ba leta, uwa mbere ni General Retired James Kabarebe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bw'akarere. Uwa kabiri yitwa Bwana Richard Tusabe, umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'imari n'igenamigambi. Uwa gatatu ni Madamu Mutesi Linda Rusagara, umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'imari n'igenamigambi. Uwa kane ni Bwana Eric Rwigamba, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi. Uwa gatanu ni Madamu Marie Solange Kayisire, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Uwa gatandatu ni Madamu Claudette Irere, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'uburezi. Uwa karindwi ni Dr Iva Butera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubuzima. Uwa munani ni Bwana Olivier Kabera, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Uwa cyenda Madamu Sandrine Umutoni, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'ubuhanzi. Naho ku bandi bayobozi witwa Dr Doris Uwicyeza Pichard, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Hanyuma bikorewe i Kigali ku itariki 16 Kanama 2024 mu izina rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Rero akaba yasinyweho cyangwa se ritangazwa ryasinyweho na Edouard Ngirente ariwe minisitiri w'intebe, ari nawe warahiye mu minsi mikeya ishize nyuma yuko Perezida Paul Kagame nawe arahiriye kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Kwa ni makuru twaguteguriye rero nk'uko twabibabwiye, ingingo z'ingenzi zigiye kwibandaho. Inkuru ya mbere ni inkuru ivuga ko umunyamakuru wifotozanyije na Perezida Paul Kagame ubu ngubu yahawe imbabazi nyuma y'imyaka myinshi yari amaze gufungwa.
turaje tubikubwire. Iyindi nkuru ni inkuru y'ubwicanyi bukomeye bwabereye mu Rwanda. Indi nkuru ni inkuru ivuga ko abagera kuri 16 bapfiriye mu mirwano yahuje M23 ndetse na FARDC. Rero muri aya makuru yose reka duhere kuri iyi nkuru ya FARDC, aho rero imirwano ikaze yongeye gufata indi ntera ejo hashize hagati ya M23 n'ingabo za leta ya RDC arizo FARDC zifatanije na Wazalendo. Ni igitero FARDC yagabye kuri M23 maze yitana abaturage 16 muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuyobozi w'iyi teritwari witwa Isaac Kibira yabibwiye itangazamakuru ko abarwanyi bateye ibirindiro bya M23 barasa buhumyi, hanyuma abasivile 7 babigwamo. Ni mu gihe abandi 9 baguye mu yindi mirwano ahandi muri Rucuru, aho imodoka yitwaye abagenzi yatwitswe nabwo bigashinjwa FARDC. Ibyo ari byo byose nta murwanyi n'umwe wo muri iyi mitwe yombi avuga ko yaba yishwe, nta n'uruhare abapfuye bari bafite muri iyi mirwano. Iyi mirwano ibaye nyuma y'ibyitwa ko hari agahenge ko kugabanya cyangwa se guhagarika kurwana kuva tariki ya 4 y'uko kwezi. Kugeza ubu ngubu ibice bimwe na bimwe bikomeje kwigarurirwa na M23 nyuma y'uko igabwaho ibitero ariko ikaza kwirwanaho. Mbere y'uko tukugezaho inkuru y'umugore n'umugabo babanaga bishe umwana wabo, reka tukugezeho iyi nkuru ivuga ko umunyamakuru Irangabiye Floriane wari warakatiwe imyaka 10 y'igifungo yahawe imbabazi na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Irangabiye ni umwe bahungiye mu Rwanda nyuma y'imvururu zabaye mu Burundi 2015. Yafashwe mu gihugu cye 2022 nyuma yo kumva amakuru ko bamwe mu batavuga rumwe na leta bemerewe kugaruka mu gihugu. Bivugwa ko yafashwe tariki 30 Kanama 2022 afatwa n'inzego z'ubutasi z'u Burundi. Yamaze iminsi 8 bitazwi aho aherereye mbere yuko agezwa imbere y'ubutabera. Minisiteri y'ubutabera mu Burundi yatangaje ko Irangabiye nta karita y'itangazamakuru yari afite, nubwo we yavugaga ko ari umunyamakuru. Urukiko rw'ubujurire mu Burundi rwagumishijeho igifungo cy'imyaka 10 yari yarahawe ashinjwa kubangamira umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Iki gihano Irangabiye yari yagihawe n'urukiko rubanza muri Mutarama 2023. Mu gihano yari yahawe kandi hari harimo kwishyura amande angana n'amadolari 500. Umunyamategeko wa Irangabiye Eric Ntibandetse yabwiye AFP ko urukiko rutigeze ruha agaciro ingingo batanze basaba ko igihano akurikiranyweho yahawe cyakurwaho. Kuri ubu ngubu yamaze guhabwa imbabazi na Perezida w'u Burundi, birumvikana ariwe Perezida Ndayishimiye Evariste. Turakomeza dukurikirana ibya makuru. Ku yandi makuru twaguteguriye na makuru avuga ko Nyanza, mu karere ka Nyanza, birumvikana hari umugabo ukekwaho kwica umwana we yabyaye afatanije n'umugore ariwe mukase w'umwana. Ubwicanyi bwabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari ka Masangano mu mudugudu wa Bweramana. Uwitwa Ndereyimana Vedaste imyaka 38 akekwaho gufatanya n'umugore we witwa cyangwa se yinjiye witwa Mukagatare Solange imyaka 38 nawe bagakubita umwana w'uyu mugabo witwa Nibagwire Josiane imyaka 18. Amakuru avuga ko bamukubise bavuga ko yabibye inkoko. Abakekwa batuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe ho mu kagari ka Gako mu mudugudu wa Nyabuhuzu. Ababikekwa ko bamukubitiye i Nyanza. Uwahaye cyangwa se watanze amakuru yavuze ko
bakimara kumukubita nyina umubyara yahise amujyana kwa muganga mu kigo nderabuzima cya Busoro. Abaganga batangira kumwitaho ahita ashiramo umwuka. Amakuru yaje ko yamenyekana nuko nta gikomere yari afite kigaragara inyuma ku mubiri uretse kuba yararutse amaraso. Aba bakimara kumukubita bahise bacika, baracyashakishwa kugira ngo bashyikirizwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busoro ari witwa Habineza Jean Baptiste yatubwiye ko abo bakekwa bari baraturutse mu karere ka Ruhango, kuko muri uriya murenge ayoboye hari haremye isoko. Yavuze ko baje bamukurura baramukubita, gusa ngo byose biri gukorwaho iperereza. Rero nabyo turakomeza tubigukurikiranire 5/5 hano kuri Today TV. Reka tuguhe ikaze kwa makuru twaguteguriye. Wimena rero dusimbukiye ku makuru gusa yangaya tukusezeranya ko tubikomeze kugukurikiranira tukumenyere byinshi kuri aya makuru arimo gutangazwa. Dusimbukiye kuri inkuru y'uyu mwana wari ukiri mutoya rwose. Hano umwana mu karere ka Kamonyi haravugwa inkuru y'umubyeyi uvugwaho gutwika umwana w'umukobwa. Birumvikana umunwa w'umwana we yibyariye akoresheje umuhoro yabanje gucanira ugatukura. Ibi byabereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyamiyaga, akagari ka Bibungo, umudugudu wa Nyarweru, aho umubyeyi witwa Mukanyandwi Marie Grace ufite imyaka 37 y'amavuko ngo yatwitse umwana we w'umukobwa w'imyaka 5 y'amavuko amuziza ko ngo yavuze ko bibye urukwavu mu baturanyi bakarubaga bakarurya. Uyu mubyeyi avuga ko impamvu yamuteye gutwika uyu mwana w'umukobwa, birumvikana yamutwitse umunwa yibyariye akoresheje umupanga ushyushye, ari uko ngo uyu mwana yari yavuze ko bariye urukwavu bibye. Bikekwa ko uwibye urukwavu ari uyu mubyeyi Mukanyandwi Marie Grace waje gutwika umunwa w'umwana we usanzwe yibana wenyine n'uyu mwana bivugwa ko yatwitse. Mudahemuka Jean Damascene ni gitifu w'umurenge wa Nyamiyaga yabwiye abanyamakuru ko nyuma y'uko hamenyekanye ko uyu mubyeyi Mukanyandwi yatwitse umwana we, yafashwe agashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Mugina. Rero umwana yajyanywe kwa muganga kugira ngo avurwe ibi bikomere yatewe no gutwikwa kwa nyina. Ku yandi makuru twaguteguriye